jani aco mana nah paman sawireh buka kekene unuke ane tepukin ban maniru ane jani maniru lakar natasang negesang tekening paman pado ajak mekejang paman pade maka waduh neke paman padeh para pengabeh manirone bau dando mantrine ajak paman padu makejang asing sang merago nabi Wang pedas ban paman madi ngehang ngajak mekejang asing-asing ane kasinanggah sang rumah guru asing sang sane kasengguh merago penabian sanang patut mesti kaya sekancan sang sane sampun kasinanggah guru penabean totonan paman mula kepatutan paman ajak mekejang keto masih katakaning maniro suadarmone tuah ngemusti kayang linggih idone misingi kang makadiangan ide iyane ngado puron tempalang sake walau yen pet pradene nyin ada silih tunggil ane bani ada lantas ane purun piwal tuk itu paman papo neka pang
yen ada lantas ane tuarung ugu bani lantas tekene ngido sang rumago guru penabean ane mulo sandang patut musti kaya wastu ban maniren nepukin papa malo klesone setate nepukin kebiah parana siyo tiban kepuponan sekancan sengsarone papa klesone totonan tuah je siu tahun meklone telakar kejalanin pamanah rekaneng sampun anu bukti jen kengrana yang kekitu sawireh subuh pedas ban maniro ada ane subuh merupa bukti tu kitu pamanah angasane nadi bukti ane tuturanglah ane jani arepe teken paman ajak mekejang mirip paman subuh pedas bukti ane jani subone puponen bengelah ketekaning paman angse ane celempungang kemo kesemer subuh lantas dadi naga tekitu paman cerahkan tingkap yes saking kasedian nabi nang je kenahang paman ajak mekejang dijo ya unduk angso biso dadi naga sing adolen tutuah ane ngeranayang kewisesani desang merago guru sang rumago nabe paman dan si tung kasin gelah sawireh mebukti buku kekitu doane sing sido ban gelah ngelidin sing sido ban gelah nungkasin pidabdabe buku kitu paman apa kocap nitio
Kewala manut tekening pamunyin manirone anetune paman pangsing mapuara maniro kasengguh linyok pangsing maniro kebausang bobab duk itu paman nah gelak ngiring do rasa manut tekening satya wacanone ane jani maniro sing jelakar makirit tuah pragat gelah ane jani lakar sumangup ngiringa nganaki buku maniro sang pandito gelah ane jani lakar satinut subakti ngiringa sapeluir ane dadi pewarah-warah ide sang rumago pandito sapeluir punika pewarah-warah ide sang merago guru penabean ledang kayu sang pandito raris inggih riwau mandeg sekadia sapunika daging penganikan ide sang Prabu dalam watu renggong mewastu ne mangkin ledang pekayunan ide dang yang astu pake nuli ngeruntuhang penganika jening naron daging penganikan idune ahum nanak sang naronade pokide uduh cening sang Prabu idewa mangke khano idap mami lah mangkir ngenen pewarah-warah sire ramoyo bapa nejani melahang ban madi ngehang ada idep bapune cending lakaran nojo ngamarane swarga lokto
Kene nyen cening Sang Prabu maka tedung jagat Bali idewa katakaning para patih bau dando mantri ajak makejang. Nyet bapone lakar kemo ke swarga loka cening ngemaranin swargane yen baso keren ben bapo nyawat wayang bapo lakar jalan-jalan bapo lakar traveling kemo ke swargan gitu nyen cening.